алейкум, урматтуу мекендештер. Мына бүгүн Кудай буйруп Сахалин жергесинде Ренат таксыр досубуз үй той, анан жентек той кылып, бүгүн мына Султан ресторанына коноктосуп, меймандардын баарын сыйлап аткан учуру. Алардын арасында бүгүн мына Сахалиндеги биздин жоролор жамааты менен баарыбыз келдик. Ошо жакшы калоо тилектерди биз ошо Ренат досубузга каалайбыз. Ошол Аяш кызыбыздын өмүрү узун болсун, Салиха кыздардан болуп чоңойсун. Ошо алган үйү ак жолто үйлөрдөн болсун. Ошо канча бут кирсе, ошончо кут кирсин. Достордон дагы ошол Аяш кызыбыздын, Аяш аталары, Ренат досубуздун достору. Şaka silah faydasın. Şu dostumuzun alganı olsun. Özlerine ayarladığı olsun. Her kızımızın ömür uzun olsun. Her kızımızın dostumuzla dinleyin. Karday baktım olsun. Başlatma nerede? Güzel başlar. Ошо барыбыз ошого тилектешпиз. Аяш кызыбыздын өмүрү узун болсун. Бул ошол Аяш кызыбыздын Аяш энелери жалпы эле. Силе коюң. Силе. Мен де. Жедейсиз ошо жентекте болуп иштепсиздер биринчиден. Аяш кыз. Аяш кыз ömür uzun ne soğuk akıllı Рахмат чоң. Ошо калуу тилектерге баарыбыз кошулабыз. Аяштар баарыбыз кошулабыз, а? Bismillahirrahmanirrahim. Бұл ошо Сахалин областындагы биздин ажыкелер, таксырларыбыз, кыргыз жамааты. Ушундай жамаатыбыз бар. Мына Сахалин областында кыргыздардын имамы Иса Ажы баштаганына жамаат. Құдай бұйырса Иса Ажыдан дағы бір ширин 2-3 сөз болса. Бұларды бардығыры білеу деймді, тағын атша берсеңіз, жазамыз. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Егерде Müslüman adamlar bireydin Müslümanların kuvvetini en doğrusu şu adamın Müslümanların sportlarını aygınıyla karanlıdaydı. Bundan bugün Renat Aksın o kuvvetler yetiştiler. Renat. Taksır muzikani işte pasayıp koydaçı. Muzikani pasayıp koydaçı. Renat Taksır'da iyi biliyorsunuz dağ arttırıp versin. Rızkılarına, ümürlerine Allah bereket vergen olsun. Şu cemaatimizin şunday itimakçılık daima hep desin. Daima Allah'ın bizden işlerimizi almaya getirip özünün hakkı kendilerini tutarına kısmına. Esselamu Aleyküm. Қалған ажыкелер, таксырлар барыбыз ошо ажыкелерге кошулабыз, а? Барларга. Алла разы болсун. Qadam tashlab oldiga o'zi bergin aq mirzo. Assalamualaikum takdir. Yaxshi yo'ldingizlar. Biz qanday bo'lib, ne bo'lib kelib qoldingiz? Geçen ay birga keldingizlar. Do'st bo'libdi, bajaq bo'libdi. Kimdin? To'y Seko'da kimisinin? Renat Taksir'in tuğanları.
Maşallah, Rina Taksır'ın tuğanları. Жақсы отырасыздар бака. Жақсы беріп алдыңыздар ба? Assalamualaikum. Бай. Жақсы. Мына жігітті танысаңыздар керек. Бұл жаңағы Текебаев Өмірбек Текешевич. Қандай болып келіп қалдыңыз бұл жаққа? Айтпаңыз. Кіргізіп мүмкін. Биова. Рина Тақсырға биова алады, да? Мына Өмірбек Текешевич бүгін де биова ала екен. Жақсы отырасыздар ба? Рина Тақсырдың несі достар? Достар, а? Maşallah, mına Rina Taksır'dın dostları ekan. Bir stolda eğilip, yaxşı oturup berip atacak. Allah razı olsun. Nomer Rajin Sakhalin'deki Samada Talant Kazakov. Жақсы отырасыздар ба? Настроениялар жақсы ба? Тойлық маңайларыңыздар жақсы ба? Сіздер қандай тараптан келіп қалдыңыздар? Рина Тақсырдың достары ба? Машалла, қараңыздар, Рина Тақсырдың достары қанша көп. 20 сомың болса, 20 досың болсын дегендей. Бүтілі столда Рина Тақсырдың достары. Sizler koşunası olasızlar, ha? Can algan uyunda koşuna o, ayılda koşuna o. Can algan uyunda koşuna var. Bir kolçak boylu tuğanlar, qanday deysizler? Arbanızlar, assalamu alaikum, tördün görkülgüm, bizim asakıldı, atalar, akıllıçek, apalar. Tördün görkülgüler arasında büyük tesislerinin akbatanızlarda Kuday vuruslarla ki, Bartapkanın barınca oldu, barınızları çakırıp, büyüğündeki jarsalıp, akbatatlı eturat tuğanlar arasında büyükü, Rinat Bekir'ine kişinike kızı sormayanın jenekte olmasın deyip, Jana şundayla Sakhalin Jergesinden Namet Arnağa үйіне bir kepege үй olsa dağındaki жаңа үйді салды. Ошол үй құт болсын деп, büyük той құт болсын деп, барыңыз бір алақанды чаап, той құт болсын деп, bir қолчақ болып еліңіздерді болсын. Emin ardaq mehmandары, барысара мағын болонсон Кыргызелде ушундай кемес, ақтан жыл сақтары сақтан жыл бөліп кемес. Құдай бұрып, мынакей Кыргызел жақшы кеп баркен, Кыргыздың ең күшті құралы енесі туғандар бұл бата Зубакен. Ансығында бүгін мынакей барымызардан көкірек күшіні тапқан албетте чөнтөктөгү bir кишиге кандыр менен бүгүн барымызардан бата деп туғандар. Кыргызели көп тойлу, байыгандан же болсо көпкөнү билбеккен. Bir ғана ақ бата тілеп тұрғандар, бата тілеп той кеткен. Бата алған туғандар қарауайт деп, бата алған жаруайт. Ана десе, Ринат Байкенің жалпы үйбесінен жаңғы музыканың қоштошында ұшылығы шақырайын. Келіңіздер, ішінекей уылдары менен қыздары менен жеңімнің қошосына. Келіңіздер, Ринат Байкен. Қол жауыз туғанда бір қол жауыз. Колуға қол шықтыр еташқа. Жігіт, қолуға қол, не іздейсіз, девочки? Ай, рахма. Эме, ардақ
Adaq mehmanlar бүгүнкү тойдо анча-мынча бизден баягы илимдүү байкелер отурат, биздин карекелер отурат, биздин ажыкелер отурат. Анча-мынча жашты кылып, анча-мынча сүйлөп алсам тойдун башына кечип сурайын, урматтуу туугандар. Бизде да илим кичине кыска, бирок илим алабыз деп, ошого негизи өлүмгө чейин илим алат десем, илим алып жүрөбүз. Анча-мынча кечип койсо, кечип койгуңуздар башында, башында таазим кылып кечип сурайын. Ал эми ушул үйлөгө туугандар, бир кол чапаңыздар шикелиңиздер. Эми адак меймандары, рахмат барыңыздар, отуруп бериңиздер, келиңиздер, рахмат. Отуруп бериңиздер, келиңиздер. Второй этаж айымдар, рахмат ежегилер, отуруп бериңиздер. Таазим кылабыз. Бирок ушакты кое туруп бир кулак негизи туугандар атанын милдети бул дагы парс экен. Негизи нарсеш жаңы Келген коноктор, туугандар, баардыгыңыздарга рахмат. Ошо сыйлап келип отурасыздар. Ошо Аллахтын алсыгы үчүн берген эксандарга кабыл болсун. Сиздерге чоң рахмат келип бергениңиздерге. Туугандар, негизи шеф деп биякта айта беребиз, бирок по-любому андан кийинки шефке сөз берейин десем, шефтен ким мен корушмам дейт. Ага дагы макул болгон анткени туугандар ушунча кызды тарбиялап өстүрүп аткан, ушул кыздарды жарык дүнүйгө алып келген, ушул байкемдин курсагын кампайтып тогузуп аткан, могул жакасын агартып аткан, кеч болобу түн болобу жеген тозуп аткан, ушул жегенге бир кол чапаңыздар туугандар. Жеген баягында сүйлөнөт, ага дагы макул болуп кошулалы, тогутпосун байке. Биринчиден бүгүнкү улуңуздар, кызыңыздар болсун деле. Бияк жамаатты топкан экен. Бияк атыңыздан сен бияк жамаатты топкан экен. Эми өйдөгү бир туугана жаман көрбөйсүздөр, Тура түшүнүңүздөр деп ойлойм. Анткени элдин баары боюнча бияк топкандыгы үчүн жаман көрбөйсүздөр, Тура түшүнүңүздөр деп ойлойм. Так, эми улуата сүйлөйм байке. Эмнен баштайлы? Эң улусу. Келиңиз. Меймандар, бүгүнкү ушул үлкен Иринат менен Орыздун үй тою менен балдарымын тоюна куш келипсиздер. Не дейт, Иринат үлкен Оруз элинин ушул үйлөрүнө баягы үйлөр болобуз. Ошол үйлөрдөн агарып көгөрүп, мындан дагы көптөгөн үйлөрдү алып, ишиңерге ийгиликтер. Maşallah bizde Sakhalinde şam olup kaldı. Buna acıkelerimiz, taksırlarımız, karikelerimiz var. Buna şam namazına dayardanıp atışadı. Niye YouTube'a giriyor mu? Bugün? Ha, verlik tarafı da mı? Renat'ın dostları, Cana Ayaş kızımızın Ayaş ataları taza hava jutup şam ubağında sırtta dem alıp atışadı. Asmanlarımız sahibimizde akıl bakışlarımızın arasında elektrikli bağlarımızda Maşallah ne Kırgız cemaat. Demek tuğanlar uçunda kıskanısı oyları bulup hazırlıkta bir cemaat çıkmayın. Kudaysa bu cemaat kimseyse bu cemaat atayın şeyinde Cümle sence Mayran Bekbek'e maksat cezdi. Geçirse cümle cezdi etmesi konusunda beklemeye. Bana atlar nasıl yapılıyor? Ya bir oldu. Gelin senamızı cemaat yapıp çıktığınızda Yıldız Mayran maksat cezdi. Yanlış tutanlar koşarak çakmalı, öldürmalar. Untuk olahraga berbenah.
Biraz burada Karadeniz'e sonunu bildireceğim. Dokunulmasın. Bunlar da karın. Rahmat barmağımızdan. Daim birlikte ömür bağlarına emsilatıyoruz. Өте бір жақсы қуанышты уақытты тартылып жатады. İslam'ı тойда отырамыз. Пайғамбарымыз саллаллаху алейхи ва саллам айтқан: "Таракту ма фикум ин тамастаканнум лан тазалдан абадан" деген. Мен сілерге екі нәрсені қалтырып кетіп жатамын. Ушул екі нәрсені бекем қармансаңар, еш уақытта адашпайсыңар деген. Ушул екі нәрсе эмне туғандар? Балаларым, инелерим, кеже қарындаштарым, билип алалы, бұл Құр'ан Аллахтың кітабы. Бұл сүннет пайғамбарымыздың қылған амалдары, тек қылбақла деп қайтарған амалы. Құр'ан ошол эмне дейт? Құр'ан кітап бізді ескертеді. Құр'ан бізді бақтылыққа жетелейді. Ушул Құр'андағы бір аятты еске салып кетелі. Астаузу биллах ла ин шакартум азиданнакум немати. Сілер шүгір қылуды тоқтатып қоймасаңар, үзіп қоймасаңар, мен беріп жатқан жақсылықтарымды арттырып беремін деген. Шүгір қылалы мұсылман бір туған ағайын инелерге қарындаштарым. Бізге Аллах Таала дин берді. Biz Allah'tan tanıgan imanlı insanlarımız inşallah. Allah Teala bizge salamatçılık verdi. Şunu Orusya cengesine gelip işlep jatıp siz bizler Allah'tan yolunda şunday жақсы harekete oturabız. Mana şunday nimetlerge şükür kılıudu Renat Tafsir ikavizden uy bilesizler hiç üzülmemez ekan. Bu uy bilege Allah'ın şunday жақсылықтарын berip jatıptır. Sağlık perzentlerdi veriptir. Perzentler Allah Teala bergen nimetler deydi. Onlardı tarbiyat etiştik ibadat deydi. Perzentlerdi Allah Teala şunday bir ulug özünün kasnasından berediken. Şu kızınızlar Allah'ın uzun ömürlü, baktılı, ırıskılı olsun. Allah Teala bu bilege dağı kurak çay uyda nasip ettir. Kimde kim şunday uy jayı bolsa salih. Алейкум рахматуллахи ва баракатуху. Алейкум ассалам рахматуллахи ва баракатуху. Биринчиден Аллах Таалага мактоолор болсун, шүгүрлөр болсун. Жана пайгамбарыбыз Мухаммад Мустафа саллаллаху алейхи ва салламдан салаваттар болсун. Мына таксыр ушул бүгүнкү тоюмуз кут болсун. Ошо кызыбыз Салиха кыздардан болчумай имандуу. Аллах Таалам эки күндөн вактын берген болсун иншалла. Үйүңүздөрдө береке болсун. Орбаңыздар, ардайым денсаулыкта болуңуздар. Үй-бүлөңүздөр менен ынтымакта, сыйырматта бириңерди сыйнаган жакшы үйлөрдөн болсуңуздар каалайбыз иншалла. Ошол үйүңүздөрдө абат болсун, ошол үйүң акчолдай болсун, ошол өзүңүздөр, ошоңуздан дөөйүңүздөр иншалла. Ошол эң биринчиде имандан кийин ошол денсаулык каалайм. Баарыңыздарга денсаулык каалайм. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum jamaat. Şurada bir çok olduğunu anlatmaya çalışıyoruz. Kesin sınavlar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem sallallahu olsun. Allah'ın şu cennet yolunda
үйü, берекелүү, үйлөнүү болсун. Кыздарына, Салиха, анаңыздана, ұлдарының алдында хafizde çıkan olsun inşallah. Allah Teala ömrümüzün bakıp versin, iki dünyada. Allah Teala şu bardıq şu dünyada olan cemaat Müslüman, bardıq şu dünyada olan bardıq ihtimaller başına hidayet iman versin. Bir dünyada yürüyesi sınavın öz mekanine sahip Allah Teala nasip olsun. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Rahmat emagiler, aytgan tilekler kabul bolsun, gördükçe vatan mu'min degan bolsun. Genizlerine berip to'yrasi bo'lib marham. Bizga jusun deyin deydi aytib, qo'l boshqa bo'lsalar, genizlerine. Xo'jab bo'lib to'g'ri. Demek oturganlar bir cemaatçı olandan keyin açık servis çapayla soru qo'ydilar. Tumanlar o'sha bilasizlar bir cemaatçı qurayın, al cemaat taqsirlar cemaatida. Demek tumanlar o'sha men İsa hacı chaqirayın. Ankene hozir so'z javoblar bo'ladi. Sizde Allah aziz kıymetlilerine arzusu. Hürmetli bir kullanlar. Biz bunday toylarını köp uyuştururuz gerek. Bizden toylarımız şunday Allah razı olduğundan yol ediyorlar. Şu maksatına layık toy olan. Buna bugün relatif yavuz Allah'ın yoluna köp yaşana. Bunun dışında kaza tamamen var özlemde ahliyetinden şu toyuna çakırıptı. Şu toylar dağı beleklerini uyuşturup koydular. İslam kurgazorluğunu sınıp şu doğumunu cevap verip belekleri unutup yazsak birbirlerine belek bulup boşanmayla bilmeyenler özü bilgi olamaz. Şu toyumuzun körpüne boşaltı inşallah. Dayar mısınızlar? So'rovga javob berganda qo'l ko'tarasizlar. Azamat islom degan so'z qanday qo'tariladi? Bormi javob berishlar? Bismillah. Bo'lmasa taqsirlar jamoatga aytamiz. Bir hujjatda javoblarimizni yaxshi o'qiymiz. Bu javoblar olmasa bo'lmaydi. Cümlesi var mı? Ben açamaz kazansam da görmüyoruz. Ne kaçamaz çıkmış olsun. İslam degen söz qanday qo'tariladi? Bunda da işte konuşuyorlar. Yok, evet. Kılıçlık'ın belgesidir. Kural. Ama aytılan cevap. Öyle verilsin. Verip koyuyorlar. Akılsız olup. Tamam. Ben yedi sıra. Ben olmay sıra. Şu ayağından atı. Ben laysanız tabi olur. Ateşer özlemekte. Alçak kalan. Şu becevizge bir bedek inşallah. Üçüncü soru. Kimden kulusun dese Allah'tan kulumuz deymiz ya. Kimden ümmetisin dese Peygamberimiz Muhammed Aleyhisselam ümmetimin deymiz. Demek kimden mazhabıdansın dese o yol başımız. Bismillah. Geçmeyi kuruluz. Bayıktan söz aytmayın. Atınız deyin. İmam Azam'dan şimdi atına atak koysanız onu gelek atıp olgan bulasın. Bir. Kana birinci soruga cevap verirsin, siz bergen soru. Numan ibn Sabit bilib olar inşallah.
var. Uhud degen soğuş olup ötken. Oşo Uhud soğuşunda 70 sahaba şehit ketdi. Oşolardan sayıdı şehit ketken sahabalardan en uluğu Hamza roziyallohu anhu bolgan. Oşol Hamza roziyallohu anhu'nun denesi juğulundan. Adatta şehitlerden denesi juğulunmaydı. Onlardan kanında taza. Biroq oşonday bolsa dagı Hamza roziyallohu anhu'nun denesi juğulungan. Juğulunganda dagı Beyişteki Kavsar Kölünün suusundan dagı kımbat, Mekke'deki Zamzam suusundan dagı kımbat bir su menen juğulungan eken. Oşol su, kaysı su atalar? Cevap veringizler. Doğanlar, bilgi dostum kolunu götürüyoruz, korkmayın. Mustafa Bey'e birinci. Hiç kim kol götürüyordu? Peygamberimiz Aleyhisselam'ın göz yaşı menen. Evet, barakallahu hocam. Başkaları teknikler dediğinizde, inşallah. Gerek birlikte. Nereye gidiyorsunuz? Rahmat. Demokratlar inşallah. İslam'dan biraz da çekmek için tutalım. Kuyunu koy inşallah dasturxoningizlarda nam bo'ladi. Kuyunu koy şu nam bo'ladi da. Şu namni bizning dasturxonimizga tushish uchun Alloh taolaning yaratgan 164 mahluq qismatini kiyimlar bizning dasturxonimizga tushadi ekan. O'shaning eng oxirgisi Bismillah. Jo'g'ortdagi balkondagi joyga İslamiyet. İsa'ga davlat mos ruhda qaldi ko'rdi. Non dasturxonimizdagi nonni dasturxonga tushish uchun Alloh taolo yaratgan mahluqlardan 164 mahluq xizmat qilib kiyimiz dasturxonga tushadi ekan. O'sha mahluqlardan eng aqlsizliklarda Mikoil degan farishta bor. O'sha rizqni bo'lishtiradi ekan. Ular bir peygamber bizni chaqirdi, bizga rizqni bergan. Mikoil alayhissalomning eng oxirgi kengaga ketadi ekan. Qo'l chapolingizdan to'g'ri. Sizga belak bo'lsin sizga. Besh qancha eshigi bor? Tug'anlar, 5 qancha eshigi bor? Kim biladi? Qo'lga turib, qirmaydi aka. Qanchasi? 8. Bayga 8 ga. Ejike siz o'tolgingiz bilishdi. Aytaymiz bayga keyin so'rab o'tamiz. Qur'onda ati eskerilgan sahobalar kim? Daha bir yol aytsangiz bo'ladi. Qur'onda ati atalgan sahobalar kim? Birle sahobalar atalgan. İkinci surenin adı. Ana qanaqa bo'ladi? Tura. Qanday deysiz? Baqara. Baqara surasi. Oyatlikse jamoa unni kelsin qo'ya. Balasi imom barga ochiqlab turganlar. Maşallah ko'rsatmaysiz sizga. Qatorimizni bilasizmi? Tura. Ati eskerilgan. Siz yaqin o'tish kerak. Kur'an'ın cürögü, kaysı sure? Bismillah. Fatiha. Bismillah. Kaysı? Tura bes. Yasin. Tamam. Tamam. Ben bu necimlerle kıyınanlar ya. 5 kara varlık ettim sen. Yine kalanızlar.
кезектен Allah Teala rızkını kim taksın? Emdege qaysi ishga baylab qo'ygan. Qantkanda adam rızkısı bo'ladi. Misalga bir masalani olsun. Masalaga boshlaylar. Бүгүнкү кечеге келген жалпы эле меймандар, достун балын таткан, бирге баскан, пайгамбар сүйгөн дос болот деп элибиз айткан. Ушундай ак тойдо тойдун кемчиликтерин достору гана жапкан дейт. Бүгүн негизи туугандар катмы той болуп атат. Өзү жамаат барып чогулганда катмы окуш керек эле. Биз катмынын тойдун этегинде окуталы деп ниет кылып атсак, биздин дамалар кичине шашылышкан. Азыр кайтарган аракет кылабыз. Кайтарып алса, иншалла биздин жерде таксырларыбыз, атипелерибиз, дамалар бар. Ошолор алгалашып, катмы түшүрүп, катмы окушат деген ишеничтебиз. Тойлор тойго улансын, той берген инсандар кубансын демекчи. Ошо үйгөр алжол той, жакшы той болсун. Ошо аяш кызыбыздын өмүрү uzun, мыймандуу, акылестүү кытайдан чоңойсун. Ошо биздин тилегибиз. Assalamu alaikum. Arda'yım жақсылықтар болсын. Қызыңыздан өмір болсын. Аяшқа бақыты болсын. Assalamu alaikum. Бүгінгі тойдың бөлімі. Күш келсін. Редакторсы Айшын. Бүгінгі туған Асан тойға қалып болсын. Жерге қанша киши келіп, ақ ниеттерін айтқан кишилердің тілегі орындалсын. Сіздер үйленгенде бекер бақытты болып, ынтымақтастық, екі дүние бақытты болуға, ол ұзақтардан оғатын қызматын көріп дайыма жақсылық күндерде жүргіліп, үйгөрде дайыма жақсылықтар болсын, көңіл болсын, дайыма жақсылық үстінде жүре береді, бақытты болсын. Адам esa shu do'stlarning atынан Maytiponni topshirib qo'ygan ruxsat etmasdan, ana bugun to'yga kelgan tug'anlar kecha O'zbekistondan Darus keldi. Bishkekda asl qanday ketayotganda to'yga olib ketdi. Eshikda qura olmay kartoshka aytganda, Bishkekda kartoshka oldi. Reklama va? Assalamualaikum. Kolçapağızdan tıbatlar. Bu cemaat cümbetmeyi reklama hükümeti bayqadыңыздар, арбуз алыңыздар. Sizlerle şu gelirlerinde çok rahatsızlık bildiren, bizden kemçilik kesse, kapağıya gelesizler. Ama vardı orada den soğuk kalaymış olsa, Sakarya Meclisi aslında. Allah Teala şöyle kesim olmayken, Allah Teala Resulü'nün vardı şu Kırgızstan'la esen olan qancha tileğer bo'lsa tileğerga yetib shoqa barg'ana nasib bo'lsin. Assalomu alaykum. Bizdan kelsa kemchilik kelsa rozi bo'lingizlar. Jegen bonussiz qo'shiladi shefga. Ағада қылмақы болы болмады туғандар, жегімәткі сөзіме айтып қойын, анша ұзын бүгінгі тойдың иелері туғандар бұл күні барлығыз пендейіз. Ренат Жанануарыз. بسم الله الرحمن الرحيم
نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على الصراط المستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلا الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون فسواء عليهم أنزلتهم أم لم تنذرهم байланышты өтіп кеткен жалпы марқұмларымыздан бастап алла жайларын жәннатқа қауразонымен сақтап ошондой эле ушул динат достубуздун бир туугандары кимиси өткөн болсо баарын рухуна багыштап ошондой эле ушул Курандын нуру менен балдардын жүрөктөрүнө балдардын кары кыздардын хабисалык өзүнө эки дүйнө бактылуу үйүнө кандай ниеттер болсо өзүң жеткизе Аллахым канча сооп болду ушул дастарканы кандай ниеттер кылган болсо ниеттерин кабыл кыл канча сооп Аллахым ушул убактарды ким берген болсо мындан дагы жакшыраак тамактар менен бейишкен тамактандырышын Адак туугандар, жалпы бекендештер, Кудай ырса ушундай стакан жергесинде адал туугандар той бүттү, Кудай ырса сонун ойдогудай туугандар аңыздарчы. Ушундай той өткүзөчкө болот деп туугандар. Ошон үчүн мен дайым кызматтам чалып. Сахалинде талант Сахалин шаарында канча жылдан бери мына той алып барып, тамадалык кылып жүрөсүң. Ушундай тойлорду алып бардың беле? Ушундай той болду беле? Негизи сакандай көп туугандар той алып барабыз, бирок бүгүн биринчи жолу туугандар ушундай адал туугандар той алып бардык. Шүгүр бар туугандар, көрсө болот экен. Сонун болот. А бүгүнкү той сиз ойлойсуз, адал той болду деп ойлойсузбу? Адал болду. Буга чейинки сиз алып барган тойлор анда кандай? Арам тойлорду алып барып жүрдүңүзбү? Арашканысыда мен айтам, бүгүн жерде бул арам болуп кеткен андыктан тууган бүгүн тойдо андак болгон. Араксыз болгон. Өзүңүз айткандай. Баары өз ордуну менен чыңгыз сүрөштү, сонун болду. Жок, мурунку тойлорду айтам. Ызычууда жанагы шайтан суусун ичип алышып. Баягы элдин баары болсо, элдин баары баягы тартыш, мушташ, көз болду. Тойдон кийин бой дегенде, Тойдон кийин бой. Бирок бүгүн баары сонун дуа менен, жакшылык менен той бүткүндан кийин саат канча болду? Шала ушундай той кылса деле болот экен, мындай. 10 жыл калды той бүттү. Баягындай сөзсүз эле доминант, классик демес, мындай эле бир жакшынакай мындай чайханада деле той өткөрсө болот экен мындан келди. Анткени туугандар адамдын той берген адамдын да пейил аябай сонун болот экен. Ошого каршы адамдардын да дастаркондон пейил сонун болот экен. Кыска тамак туугандар. Эки тамак берди, болду сонун. 130 тарта киши бар. 130 киши бар. 130 киши. Болду. Даже алар менен түзөлүүгө барып калдым почти. Анткени төрдө да адамдар бар. Баары сонун. Машалла, Алла разы болсун сиздерге.